Assalamu alaikum. Men Azizbek Batыров 1992-жылы Ош облусунда Кара Суу шаарында төрөлгөнмүн. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин искусство жана дизайн институтунун директору болуп иштейм. Бизде деле өнөр адамы болгон үчүн күндө тойлорго барып кызмат кылабыз, концерттерден бошобойбуз, бирок эң сүйгөн нерсем бул тоолорго баруу. Acıdar tike cılalmaz, anamda güzel sürünme, adamzat çıdap kuralmaz, hacimci manas jaktırgan, kanike... Жети баланын ата энесибиз, Кудайга чексиз шүгүр, балдарым бар, мен бактылуу жашап атам. Бул конкурска катышканымдын бирден бир себеби дагы апамдын арзусу болчу. Азыр апам арабызда жок, апамдан 2,5 ай болуп калды, айрылып калганбыз, бирок апам мени көрүп турат деген ойдомун. Хуш кепсиз. Чоң рахмат. Сиз Кыргызстандан ташриф бuyurdunuz. Кыргызстандан келдим. Айлангиз келеді, шахар тамашаға кез келеді, репетицияга вакыт калдымы? Айланалы дедик эле негизи, бирок репетиция кылалы деп чечтик, ошондуктан репетицияны тандадык да азыр. Кимлер менен келдиңиз, тааныштырың? Буякта менин Сардар деген иним, келинчеги Дилраба. Мен булар менен көптөн бери бир тууган болуп, дос болуп жүрөм, ага ини болуп жүрөм. Силерден чыктымы овозда катнашың деген таклиф, yoki силерге телефон кылып мен катнашаман дедилер, болдуму Азиз ака? Yo'q, o'zlaridan chiqqan. Toshkentga boryapman dedilar. Bo'ldi, boshqa hech narsa aytmadilar. Hech narsa yo'q. Toshkentga boryapman. Zo'r-ku, keling. Kelganlaridan keyin bildik. Tabrikladik aka, bo'ldi, qo'llab-quvvatlab turamiz dedik. Qo'llab-quvvatlab turamiz Aziz aka. Zo'r bo'ladi. O'zingizda kayfiyat yaxshimi? Yaxshi, menda hozirda. Qirg'iziston Respublikasida xizmat ko'rsatgan Taniqli Qirg'izistonda hamma biladigan sevimli ijodkorlar. Demak, umid qilamizki, O'zbekistonda ham xuddi shunaqa natijalarga bemalol erisha olasiz. O'shol uchun keldim-da. Shuning uchun. Бул конкурска катышып атканыма чынында сыймыктанып атам, толкунданып атам чынында. Буюрса, Кыргызстанга иншаллах жарык жүз менен кайтам. Ужикаев. Ye? Tuyadi. Yo'q. Yo, menimcha sozlab olishdi. Аккан суу түзге талбайт, сай болбосо, караңгы жарык болбойт, ай болбосо, чыракта билик күйбөйт, май болбосо, таланын көркү кайда, гүл болбосо. Гүл ашып кубат албай, күн болбосо, акындар ырдаган, күн болбосо, душманың жазган Насип Абдуллаева. Алатуу көркө келбейт, эл болбосо. Аккан суу түзгө талмас, ай болмаса, караңгы ярык болмас, ай болмаса, чырада билик кыймас, май болмаса, даланын кайда, гүл болмаса. Çok zor. Non çaynap yutolmaymiz, tish bo'lmasa, palvonning ko'rki qayda, kuch bo'lmasa, ko'zlagan maqsadingga yetolmaysan, qo'lingda hamma hujjat bor bo'lmasa. Arig'ning ko'rki qayda, tol bo'lmasa, charbog'ning ko'rki qayda, mol bo'lmasa, go'zalga go'zal demang, hol bo'lmasa, o'rdek qosqayga qo'nar, ko'l bo'lmasa. Daraxtning soyasi yo'q, shox bo'lmasa, bulbullar qayga qo'nar, bog' bo'lmasa, daryolar to'lqib toshmas, sel bo'lmasa, bu vatan ko'rkka kelmas. Aferin. Xalq bo'lmasa. Bravo! Aferin. Bravo.
assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Ana ovoz, ana mahorat. Yashang bayki. Cho'ng rahmat. Молодец. Rahmat. Bor bo'linglar. To'mralarni yarashganda qarang. Tojikcha, o'zbekcha aytilganini shiru shakar deyishar edi. Ha. Qirg'izcha, o'zbekchasiga nima ot qo'yishimiz kerak endi? Lekin juda go'zal bo'ldi. Rahmat. Juda ham chiroyli Rahmat. bo'ldi. Ko'z tegmasin. Hop, tanittiring o'zingizni. Assalomu alaykum baringizlarga. Men Qirg'izistondan Bishkekdan keldim. Xush kelibsiz. Cho'ng rahmat. Uchurda Bishkekda Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин искусство жана дизайн институтунун директорумун. Ошол жерде устат болуп жаш өнөр адамдарына комуз үйрөтөм, ырдоону, улуттук ырларды ырдоону үйрөтөмүн. Учурда ошол бир гана музыка менен алектенем жашоомдо. Бул жака келгенимден максатым Кыргызстан, Өзбекстан достугун, Кыргыз менен Өзбектин достугун бекемдөө максатында келдим. Yashang. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Niyat xolis. Iloyim, niyatlaringizga yeting. Gap yo'q. Ofarin. Mana ovoz degan ovoz, mahorat. Do'mra emas bu. Qumuz. Shunaqangi mahorat sezilyapti. Ustozlik qilayotgan ekansiz. Omad hamisha yor bo'lsin. Rahmat ustoz. Omad hamisha yor bo'lsin. Qirg'iziston bilan aloqalarimiz yildan yilga yaxshilanib borayotgani Ko'z tegmasin. haqiqatan hammamizni quvontiradigan holat. Qo'shnimiz, qadrdonmiz. Qo'shni Qirg'izistonni xalqi qanaqa baho beradi shunga? Mana shu oramizdagi do'stlik, qardoshlik, yaqinlik, jigarlik, shu ahillik shu kuchlanib borayotganiga. Albatta biz O'zbek elin Qirg'iziston eli suyot. Ошондуктан биз жака сиздер келип жүргөнүңүздөрдү биз көрүп жүрөбүз. Анан албетте бийик баалайбыз. Сиздерди Өзбекстандын ушундай устат санаткарларын биз сүйөбүз. Ошондой эле музыка аркылуу буюрса, биз жаштар ушул достукту мындан дагы бийиктерге чыгарып, көпүрө болуп ортодо достук эмени бекемдейбиз. Достук жибин бекемдеп байлайбыз буюрса. Yashang. San'at ham o'sha do'stlikni mustahkamlaydigan kuchlardan bittasi. Rahmat. Omad tilayman sizga. Men өтүнсөм болот да, Bo'ladi. Сураныч. Менин анамды жакында жокаттык. Бул дүйнөдө 2,5 ай болуп калды. Joylar Анам jannatda bo'lsin. sevgan qo'shiqni bir kuplet aytsam bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Albatta. Soyaman ortingdan ergashgan, yostig'iman tunlari dardlashgan. O'zbekcha aytyapsiz. Soyaman ortingdan ergashgan, yostig'iman tunlari dardlashgan. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. Ofarin. Yurakka yoy sanchgan kamonman, yuzingga rang sochgan samonman. Yamonman men o'sha yamonman, unutmoq osonmas bizlarni. Yamonman men o'sha yamonman, unutmoq osonmas bizlarni. Unutmoq osonmas bizlarni. Ey, yashang. Yashang. Salomat bo'ling. Ofarin. Bravo. Endi mas'uliyatli Menimcha biz to'rttalamiz ham bu kishini tanlab o'tiribmiz. Endi eng gapi So'z muhimi bu kishi kimni tanlaydilar? eng mas'uliyatli. Biz hammamiz tanlab o'tiribmiz. Men 4 ушул жерде отурган устатты дагы баарыңыздарды тааныймын. Өнөрүңүздөрдү да баалайм, бирок бала кезден устаз сизди ырларыңызды уктум, анан сиздин ырларыңызды уккам. Туура түшүнүңүздөр, мен Насиба эжекени тандагым келип атат. Ура! Ofarin. Keling ko'rishib qo'yaylik unda, keling. Молодец. Qoyil. Assalomu alaykum. Kelsiz.
Ketdi. Omad yor bo'lsin. Gap Keling, yo'q. xush kelibsiz. Qandaysiz? Yaxshi, rahmat. Nasibaxon, tabriklayman. Omad tilayman. Sog' bo'ling. Maza qildik. Классно. Классно. Super. Очень интересно. Джекпот выиграла. Вот это да. Tozalik bor, Да. yorug'lik bor, qanaqadir. Ovozi shunaqa bemalol nimaga o'xshatib Летает haligi- у него, да. Да, как ручеек. Bitta anaqa bilan, вот он самобытно. Zalda tomoshabinlar shunaqa kutib oladi deb o'ylaganmidingiz? Yo'q. Mening 3 yil jaqinim keldi-da, misoli. 3 jaqin odam keldi. Biroq boshqa hech kimni tanimayman. Bu yoqqa birinchi jolu qatnashyapman. Bunday kutgan emas edim, biroq el habdan yaxshi qabul oldi. Ayabay yaxshi nima so'zlarni aytishdi, o'shandaqdan roziman, to'lqindan o'tam. Bo'ldi. Siz vaqtingizni ko'p olmayman. Sizga katta rahmat ishtirok uchun va siz ovozdasiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Когда уже ну, стали группой, собрались, первая песня, Али Айтканымде Шахбоз bilan chalardik. Ялла ла 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 ла, ялла ла 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 ла. А мы название не могли придумать. И она когда в репетиционном зале Рахматле Анатолий Зухурович Кабулов, помнишь, да, его? Ну, кинорежиссер, потом КВН помогал. Мы только начали, ялла ла ла, стоп! Я придумал название. Yalla. Ялла. Это же гениально. Shu ashulani ijrosidan kelib chiqqan. Shu Yallani ashulani nomi. ijrosidan kelib chiqqan. Это попадание такое, nima deydi, ham ismi jismiga monand, такой ялла, жанр, yo'nalish. Ну надо же, вот такая Гениально. судьбоносная песня. Гениально, гениально.